O te whaafelo I atu I lau whaafonga anga I le nei tae au ma lo le soifua manuia, alo mai o talafo ala Radio Samoa. Lei au nanga al malai lele au kilani mo pa sese o lo ui mai I nei wha moe e toe tu ua ni usila mo isi atunu. O la ngona nei no o inisi o le pa sese mai Samoa o le whainga malanga na taunu I au kilani le waweao le asu sa wha ato a umatu. Ma o ilato nei na transity I nei wha moe e toe wha a wau whainga malanga I au setalia. Reporti le Herald o lo omoli mawai Elizabeth na nai la ngona ti ngā male wha te ia o le silia male to a se lawa I lato e le I mawhai. O na oi to tono le no fuanga o lo toe whaai e ai whainga malanga mo au setalia. A o le ana to whawhai lava I le awala e ui atu wai I lea vaengol malai vaalele wha atali ai mo le isi tolu I tū la. Ta ua mai ai fo o le to a tele o pasese na o mai lea whainga malanga o I lato na awai atu I le fono wha le tausanga a le ka le sia wha apotopotonga keri siano Samoa. E o lava fo I le tau mawhai atu o le pasese wha afsota I le pūlengol malai vaalele le kamupani vaalele le e New Zealand wha apele aviation security e le I manuia uma. Ai se tala male malai vaalele au kilani o lo ta uai o pasese nei e transit mai I nei. E mo o mia le whai o siake le avsec po le aviation security. Ma o lea au nanga I tau nu le whai ngā malanga I lea po wa malolo o lea na tāpo ni e le se fulutasi le po. Mai le e New Zealand o se tala wha anoa noa pe tai o se mata upo e patino il malai vaalele ma le avsec. Ua tali mai ele malai vaalele au kilani ta wala mai report le Herald o lo ngā lulue ma le avsec e wha le leia le system lea ua a fia I o tātou tangata. Ua ave le talo sanga aloa ia le malo New Zealand le kamupani au setalia, le Optus, na te totongia tusi fo lau fou lea ua liki I tua wha maumaunga. O lea ua saulapa ta ingai o atu I le iwa te si male valu miliona pa anga. Ua ono liki I tua ingoa o wha maumaunga o laisene, numero tusi fo lau maisi. Reporti ai TV tasi pe a male toa se fulu pa anga o mia tusi fo lau New Zealand wa afiai. A o fo mai ele kamupani ale Optus e nate toe tuto ngia le whaafo o tusi fo lau au setalia wa afia. Ele o pisa tele pe a whaafefea tusi fo lau o tangata maisi atunu. O lo tu malo se ele minister le vai whafo New Zealand ma whaapea mai tatau ile kamupani o na ia tuto ngia. Fautua ina ele matanga alwenga le vai whafo New Zealand tangata afia e siaki fautuanga whaapea whaamtalanga. O lo tu ina mai ele Optus I lunga o lana upenga tafa ilangi. Ai tau se lau tangata whai ngā luenga tā ua frontline staff le Auckland Council e ono alu la lato te te e mafua mai le lefia fia I malienga o totongi. O tangata ngā luluene e le council o lo I call centers, o whale tusi, community centers, whapei lato o lo o whaiasia singa o whale o lo o whau. Mo le maua le uni le pisa a, o lo tā ua I o lea sa whaia fetu una ingai le vao le uni ma le pūlenga. Whaatatau I le 5% si itanga o totongi. O pei meni e na o le whaatasi o na mau o le asi I mai le lua se lau 5 fultala. I le 5 se lau tala whaape ai ma se tasi o ofo e una I ai le au whai ngā luenga I ngā lulue ma tu I tia so livi. Pei ta o se fetu una inga wale ai mai ai le pūlenga le Auckland Council o le a ia sainia. Ma wale ai mai fo I le si o le pei meni le 5 se lau tala. A to ai ma le ofo mo a so livi. O se whaiunga o whaate I ai le uni, ma I report le Herald o le valu se fulu 5% o le au whai ngā luenga na pālota e aua ne I sainia le tali mai a le pūlenga. O le awa toi whaatala noa le neimata upu le vau le uni ma le pūlenga, ma e le o mawhai ona whaalawi lo whaalawi tele mai tua a o whiutanga I ai. Ai a whai ai le eise tala fia mo le frontline staff o lona winga o le ao o loa I le solo te te. Ua talo sanga mai leo I tangata e awa na I toe whaasoa ina le ata video lo whaailoa ai. Te tasi o tamaita I talavou o lo o lima I ai le isi to alua I au kilani I saute. I le ata video lo whaailoa report le Herald e le o mawhai o na whaailoa le whaai ungo lea whaau ngā lima o na ole matu I a tele. Ma e whaapea o lo whaalongo I nai le alanga ti ngā ina o le na afia. O whawhane lava o lo toa le puke koe North Primary lea na tupu ai. Ma ua whaamaunia mai le pule a onga le puke koe high school, Richard Barnett, whaapea le a onga tūlanga lua I lea pitonuu, e le oni talavou po oni tamaita I a onga mai a lātou wa onga. Ai moli maua se tasi o pule a onga tali tonu oni tamaita I a o onga, I nisi a onga, I to tonu lava o lea vaenga au kilani.
O loo whaonga nei leo le ata video sa ili ei lātou na awhia le fusuanga. Ato ai ma le whaatala noa o whaala potopotonga e ngafa ma le whaatala noa ino ma taa upu whapenei I tua I le community. Tala whaaiu, o loo manuia tau mawhainga le Healthy Homes Initiative. O se tala fia le malo reporti o sau mawhaamtalanga. O loo tu OCT e lea polo kalame le to atele o tangata e o il fale mai. Lata I le 20% le olo ta ua mai le reporti ua whaasau ina mai ona o benefiti. O le polo kalame o loo whaatupe le matanga luenga le soifua malu lueina. E se mai le tūtau soifua malu lueina. O loo manuia I fo ia onga, whaapea ngā luenga. O se tala le lei wa sa waia o whaamoe moe whaalautele le nei polo kalame isi vaengo New Zealand lea ele I o iai. Ma olo o matua I lango malo se le palemia Jacinda Ardern, whaapea le minister lango le soifua malo loina, Aisha Verrill le nei fuafuanga. O le tupe tele na whaalu mo le polo kalame o le totongi ina lea o tangata whainga luenga. Whai o tuai telefola Radio Samoa, Manuel Taiao.